whole thing is a witch hunt. بری درکتنا چاوەڕێگری یا دانالد ترامپ ڕۆژە سێشەمێ لە پێش دادگەهێ یا فلۆریدا نقاشên گشتî li ser îddianameya wî ya herê dawî berdewam in. Serokê berê bi 37 tawanan re rûberû ye di nav de îddiaya ragirtina agahiyên berevaniya niştimanî, plangêrî, astengkirin û daxuyaniyên derewîn. Li gor nerîna senatorê Komarî Lindsey Graham li ser televizyona ABC ev tawanbarkirine hewildaneke ji bo nerewakirina serokê berê. You're accusing the guy of being a Hon bi zilamê pisîxûriyê suçdar dikin. Lê ew yek piştgiriya min bo Donald Trumpê naguherîne. Ew bê suç e heta ku tersî derkeve. Lê tiştê ku ez hewil didim ji we re ragihînim û biborin ku ez karekê çêtir nakim, ev e ku piraniya komariyan bawer dikin yasa neha bûye amûreka siyasî. Sînatorê Demokrat Chris Coons ji kenala ABC re got çi delîl nînin lêgerîna belgeyên nepanî ku ji hêla dozgerê taybet Jack Smith ve hatiye rêvebirin wekî çek hatibin bikaranîn. And although President Trump went on the offensive, هرچند سرک ترامپ شوا بوری ایرش کربجی ایرشی وزارت داده بانگا بطالکرنا FBI کر است وی باوریه داماکو اوید پیواجو یاسایی را کو ما فیویا درباز ببه و داویه دا دسته سندخوارین کو همولاتین امریکی نه دی دیار بکن که او به ریکوپیکی هات یا تاوانبار کرن آننا. ترامپ تاوانباریya xwe li ser malpera xwe ya Truth Social eşkere kir û got ew bêgun nehe. Di dîroka Amerîka de çi serokekî din yê berê rûberûyê dozên federal nebûye. Di hevpeyvîna li ser televizyona Fox News dozgerê giştiyê berê Amerîka William Barr got dibin serokatiya Trump de kar dikir bi tundî reftarên serokê berê Amerîka rex nekir got bû sedema vê lêpirsînê. Battle plans for an attack on another country. پلان شرین جبو ایرشکرنا لسر ولاتکی دن آن بلگین وزارت برافانیین درباره شیانین مد چه جهان که ده نه بلگین تایبتین دونالد ترامپن. از باور دکم که حکومت به برپرسیاری تفگریا و جبو و گراندن وان بلگیان هر درفت داوی. حتی آنها پشتگیری جبو ترامپ دناف کماریان دخورده جبوی گوبه به بربجیر پارتیا خواه د پیشبازی سروکاتی 2024 انده. کاندید سروکاتی یکماری ویویک رامسوامی بجداری برنامه State of Union یا CNN بو. من بخوا قط باوری بوان ادعای نزلالینه جبروه که اگر او راست بنجی بله اف رنگ ودان بریارداینه که پر خراب نشانده ده از بگومانم اگر راست بنجی لی ام نکارن حکمکی خراب لگل بن پیکرنا قانون تفیه بکن اگر ترامپ سوجدار در کبه دبک و جزای گرتیگه هیلیوره برین لی بسپورن یاسای دبیجن گوچه یاسانینن گو نامزدی آوی یا سروکاتی آستنگ بکن. راپورتا ورانکا بالدیراس ایگلاسیاس، هیلین سندی، دنگ امریکا، واشنطن.